Misteriozni ruski satelit se igra mačke i miša sa tajnim američkim špijunskim satelitom, piše Morgan McFall Johnson, analitičar Business Insidera. Ruski vojni satelit Kosmos 2558, koji je lansiran u avgustu 2022. godine, završio je na istoj orbitalnoj ravni kao i tajni američki špijunski satelit USA-326, piše autor članka. Rusija verovatno koristi svoju letelicu kao inspektor letelicu koja prikuplja podatke o drugom satelitu iz neposredne blizine. Istovremeno, Moskva nije zvanično saopštila da li Kosmos 2558 zaista posmatra američki objekat. Razne letelice špijuniraju jedni druge decenijama, ali ovaj slučaj je jedinstven. Obično, da bi se posmatrao tuđi satelit, bilo je potrebno postaviti svoj satelit u višu orbitu. Međutim, ruski Kosmos 2558 i američki USA-326 kruže oko Zemlje u istoj ravni, ali različitim brzinama. To znači da ruski aparat redovno prolazi u blizini svoje mete. Ova taktika je izazvala zbunjenost u Pentagonu, koji je zabrinut zbog situacije. Izgleda da Rusija pokušava novi metod ostvarivanja određenih ciljeva, a nije jasno zašto, navodi se u publikaciji. Činjenica da je Rusija postavila svoj satelit u istu orbitu kao i američki razbesnila je Pentagon. Još prošle godine general James Dickinson, komandant svemirske komande američkog vazduhoplovstva, optužuje Moskvu za neodgovorno ponašanje. Međutim, ruski aparat nastavlja da goni američki tajni satelit i vrlo je moguće i da ga čak i fotografiše. Samo u martu Kosmos 2558 se 4 puta sastao sa USA-326, rekao je astrofizičar sa Harvarda Jonathan McDowell. Ruski satelit obično prolazi unutar 50 km od svoje američke mete, rekao je on. Ovo rastojanje je dovoljno da se napravi dobra slika i izbegne opasnost od sudara. Ja to više vidim kao radoznalost nego kao agresiju, rekao je McDowell. Po njegovom mišljenju, Rusija eksperimentiše sa tehnologijom potere u svemiru. Slične situacije su se već javljale i ranije. Prvi slučaj se dogodio 2014. a 2020. je general iz američkih svemirskih snaga izvestio da 2 misteriozna ruska satelita prate američki špijunski satelit.